Ya nina minister ondaro kupopya ko ombinga hombo ondale shami ufo kundaneki wiki yazako kumbinga hombo tadhiteka hombo tadhiteka mo Namibia muno dhafiki kuni chopa doshi mocha tumaka na ike nainai minister nduva na ikanu ta divorce ngironda kala netandipura kucha mani anu muto ta divorce moro achike penango matomero gamwe wete kucha okay tomero ndino chiri okay anu na divorce maro matomero gamwe wete kira kucha anu inape omapukululo hombo wana nenge yuvithako ini mayo simpuru nei ongene ne paifondaro kuganja omaere ganje kucha ano ole nana eno kuganja omapukululo hombo ole no kuganja omapukululo hombo shashingo ataranga shimo mengereka mono ngashi vetu za katolika omapukululo hombo I'm not sure maro ndio tekuchoha ugafaga ganja ko pato to kaganja ngine pukululo yo hombo hichipe pata to ganje pukululo hombo wa hombora peningwe wa hombora sister ningo wa hombora mohombo mwapumbano kuganja mapukululo kombinga homiraro otoganja mapukululo kombinga homiraro uzichipe ningi menono muri pota muliro wishikirambo mo emisioni mono patataga nje pukululo yo hombochi epuko naro mistake anali puko nale ironga hengwe pata okuhokanisa ike no kuyambe konjokana kucho kuganja mapukululo homboka hombo ko hichi kuna experience aho hombo kengere kane zimwe huyaka ko yori sinine angirikana ni iveva nembino yo paive okay maybe pastor ne wa hombora chiri asike omapukululo gohe otoganjike based on ke experience adohe ke challenge adiwa experiencing a hombo mare hombo odiri different challenge adohe hado dan kwanango mbena na Matias ado hado da kukuhandanga na wayona saka therefore suggestion hanjo hiti mumikunda dhepenimo omuno kukuno tatekuru yakara mehombo yakara mwevura omuna chiko kukumbono negongaro yeni ihamu yapono kamiti kunapo kamiti njino muna ako keremba na experience ya hombo oyo yakale taganya omapukululo gohombo kanya shambata ninge hango bata himenjo kana akurupa mukierimo menzingoroka zetweni mono atamipura kucha akurupe mbono ngengo mwe yapura kucha nakali hakwasere okuganja mapukululo gohombo tatindi akurupi tatindi ka chota chikaranga neta chitarake generation akucha mukamiti mono na mukalenga muno kukumbea evuro mirongo hetatu evuro mirongo heali evuro mirongo hamano evuro sigonga pe evuro mirongo ntano na chikalenga muna omapipingo no kuzapo mirongo ntano sikopo mirongo hetatu ombiringa kwamba muno evuro mirongo ne kukapevi nembono inanqualifier minister taditi inanqualifier inanqualifier ya shashi itovuru kalike unamwa kuru pembe yako kalera shashi challenge adho mo 1980 hadho mo 1990 hadho mo 2000 na mukalenga muna generation amo committee mo danu tapewa makumagizo gelinawa ya neo evuro mirongo ntatu sigo mirongo ne aniti na qualifier rashi onena atamningi hayo tame hombo then tamningi hayo talera on samano tasike mo hombo samana asike nena hotafumbi kwangura shera meumbo minister mona lengiri mechofa andiga nje order ku step children wanja ndite ningire nje pote mono totura musindo ujuali wosuka no machine ga wanana omsamani tasike nena kupitiko masikuga ali minister mona ngiri meumbo mono iche wene mba pipi ndono onena na bulike paife muli mevundakalo na itanko ngwike no makumagizo ge hombo ke Facebook okahandi mumono tamupuro makumagizo ge hombo ko mapanja go kiriana no Thomas ashangurawi karunga kesimano onu toko ngoma pukuro go hombo ko Facebook achiri haya kutwaye chashi paife ochiranya chapaife kaene idhimiko anya chapaife kaene idhimiko otado nuta comprende kuchaye ngai tata wanje tu kunapoka swapo kamwe ukachona nayi takuvisa nje nawi hakafika manawa otipura kuchamo okukumonzi ngoroko monoka muno okukwalia homboro ekasamane enusu apo nga ulipo ngino oyali echihenderinga ngine kwali ya divorce ina divorce nenge
tara advice azona zabwa ngokuganjwa takuti okay tatengwe pitamo manga otwara tupopye na meme ndiye meme tapopiwa na heko mema kwa ukuthi weteko apuki ano ngatu njino tate wanje ni tazikilonga aroroka ndio itekupewe no shivererwa ya ngwe wala no shivererwa una kuchenda ngini una kuchenda ngini ono hati kazi kilonga yote ahenga yondaroroka ngaichewe no ngura ndipenduka pofo hayo wani ngandaroroka mbero uno kuchenda lera ngini hombemo katota ko White House angenge MPC ma shasha White House hafa ivurano kukwatirana wakombinga oswapo shao izenge mo katota ko White House oswapo haifika malera na wana shao mono kujo swapo ko ikara fa swaka ndeti zenge mo White House swapo aizengerero ngonyo ilipo mbandale ataitu viva swapo kombinga home manua o dry wine wafa ikwathere shashisha izenge mo hai down eke hota hi denge kwe ndote usho mudite kwa igana meme tape wale roma kumagizo na wako meme yako omba ino experience akuja ouna neta te wanje ni harongoko range harongoko vaves bayi nde hika hire moyanuali nakagaruko mu December nenge nakagaruko ko ni mahevura mbali nde ulike nepe kumbongwe ike ngwende tom yuru kwa nana wanto juru futai kupata ojurufi ekwaza lera homsamane we unambero kuchihendeli ngangini chachi paife gino ayo mbombo tahombera paife kaine izi migombo onsamane migombo kerimiko mwezi umwe okuna ponale bente na umwe he ya mdenge na wana waningo kuna ponale kolika we kilonga we ya mdenge na wana okomwa kumalizo kapumbo kupewa numbo pota puke omitonji nongeno takuti kuchameme ngwe zapo mango twara tupopye na tate nde tate tapopiwa na heko kasamana kwa eno experience akucha weteko achigane po ngatumano ikuyame wanje ni kuyuviteka kuyuvitike na denandi otoka kara toka kata ne kiharo ukakalenga una uside chika ko konje meya ka una no kuchenda na wao po meme wanje ni kama ne kuchohoka yako mpanango benenge ko wayona sahi kamba dhara wa hazi nite onkurukazi we kusaidi chika kamba dhara wa hete usaidi chika megumu yonkurukazi we kamba dhara yo usaidi chikuni maoko nji uni maoko ino pitika na ndena wende wete vundaka no moho itaditi ne kucha ogomaire kapumba anu asamane yakale tapewa maire ya cheating njono example wike anu napewa maire ngageri nawo okukucha ike anu napewa omaire ko kerembo no experience ao mohombo kaichiki mambino ya pastori otaga njike based on his marriage mara challenge othinji onge anu ngengo tara onu tape omapukululo gomohombo kwafike ngeno tahimo interview to oral interview imo panera muna anu enji panelist odhinji tadhikupura omapukululo gerino giri onu ngengo tape omapukululo gonjokana naho chonenge makarata apumbo karata pewa advice akano yenje na yenda me challenge adhiri different onugumota tamono kuchai minister ini mambioto popi mbiono chikita ini ngakanja wa hafuko taranga shipo hango meyaka ihapuka roma pukuro gacha meyaka hapuka ligano tali kwara yo tali onu mutu havuro kumonanga no erago yo ye advisor onkazana ne thimbo tarale kwa mutu nende kandiwete zona za wanaka ngati popyo mapukuro gohombo ngehaga karako ngereka huyanu afukota hiko mapukuro gohombo ndio takapewa mapukuro gohombo kupata takanjo mapukululo gohombo gache ohombo hichipe ya ngono madhiraziro ganje inandara nimuka kale mukanje tuotamuti ayi kamenungwe ministi mambito po bimbono toturombere hombo uzichipe taleni ngaye minister ne akwachiwana esimane ko nalikale ngano mayuvuke ganje ino inanditiro kupopini mayapuka ngandire pono kupukuru inanditira nando kupopini mayapuka so suggestion iki hanje mayuvuke ganje ngo gapuka muto gapuka ngo geri monjira nagahe mironga dono suggestion ike ganje do tangi thank you